Bismillahirrahmanirrahim. Birinchi tomda boshlaylik. Hidoyatul Qur'on deb Qur'onning bu jafta arabchasi bilan bo'lgan. Qur'onning ma'nilarini qirg'izcha qo'tarmoq yana tafsiri. 6 tom chiqadi xudo qalasa. Maqsadbek tomon shu birinchi bo'limi. Mo'ljadan gelechi qirg'izcha o'qisangiz tushunmay qalasiz-ku. Alloh. Qora til bilanchi. Bu андай emas. Bu уже разъяснениесі bilan. Полностью o'sha tafsirlardan 10 kitobdan olingan. To'xtab, o'sha qirg'izcha. Bundan o'rishchalari, tiyuqlar borlar, siz o'zingiz qilib turibsiz buni, Xudo bo'lsa. Xudoga shukr. O'shani hozir mana ikkinchi, uchinchi mana qavun o'zingizlardan, mana Turkiyadan oldirdik-da, mana uni-chi. O'sha yoqni jasatdik mana, sirtin. Mana nimalar? Yaxshi ekan buni o'zi. Ana yo'q, men jengil qo'ydim, men shunchalik jengil qilib tursin. Ana ichim bo'lsa, alhamdulillah bu o'zi ekan. Mana o'sha Qur'onning jarimi 15. Giyinda Qur'on Fatiha surasi, Ixlos, Kavsar, Falaq, Nas 5 surani o'qigan go'y ekan. Ana o'shaning tuzma 5 suraning tafsirini o'zimcha yozib chiqdim. Bu maşallah Fatiha'nın 100 betdan turgan tafsiri var. 5 surani. Fatiha o'zi bizda 7 oyat da. Al 100 bet shu var. Mana da o'sha tafsir qo'yamiz. 5 suraning tafsiri. Maşallah. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Şimdi inşallah bunlar alıp oğlan. Allah. Alpa'nın karnet. Ni'matan kasirum. Hadiste gelitten miydi? Bukhari'nin şerifinde riyatta var. Kasirum minen nas mağbubun anil ni'matan mağbubun kasirum minen nas as-sihhatu vel farah. İki nimet var. Көп адамдар бейқапар дейді да. Түсінбейді. Алданып қалады. Ошоның қадіріне жетпейді дейді. Бірінші денсаулық деген да. Екіншісі мына бош уақыт. Адам да әлектеніп уже вообще бош болмай қалғанда, ақыретке даярданғанға уже емесі болмай қалады екен да. Бұл чоң ұтқыру да, мағбубун деген ұтқырған. Адамдар уже екі нәрседен көп ұтқарады екен. Денсаулықтан ұтқарады, тура пайдалана албай. İkincisi boşluktan utkarak tora пайдалана албай. Dostoyevniy hadisde, sahih hadis bu.